Tvoje. Isto to. Imamo ove. Te ovu žarku ne mogu da donese. Sve možete kupiti, znači pojedinačno, ali imamo ovakvu setu za 40 evra. Dobijete 15 šmigli raznih granulacija, 60, 100, 150, 220, 400. Gumu za brisanje koja nećete izgubiti nego potrošiti. Bršilicu za bršilicu, što možete plasirati horizontalno, vertikalno, uglom. Flexofix, znači flexibilni nosač, naočni za 4000 na sajlu, 5000 je van sajlu. Imamo i ovaj bolji set. Iz razliku od prethodnog dobijete nosač za brusilicu koji nema zbog velikog broja obrtaja, ali ga možete koristiti i za brusilicu. I dobijete ovaj univerzalni fleksibilni nosač, držač, znači koji možete prikačiti i brusilicu i brusilicu, mi smo stavili stegu, znači razne elemente. Ovo je 6000 sad na sajmu, 7000 i 800 van sajmu. Evo znači čak